Anak sian alai samulo jo anak awak kalau membuat goreng kantang awak ala sudahnya kuduk-kuduk. Kada pulo kita li. Hari kini awak dak do poi ka pasar do sobo ikan awak boleh kalamari ado dalam kulkas lah sudah lo baungkap. Tu awak colik-colik dak ado lah do dalam kulkas doa. Kiro lupa awak memasukna ke dalam kulkas potang taungguk je di siko. Dak nomo lo lado jo sayur go berjalan je ke dalam kulkas kiro doa. Nan lado jo kantang awak tinggal di luar solobi awak masuk ke kulkas kini kok beko malelo lai. Jadi hari kini awak buat sambal goreng ikan sisik bakinco jo kantang. Stok sayur lai banyak lo di kulkas. Besok kalau peka pasar awak dak boleh sayur lai do. Tomat merah lobi awak tu boleh banyak lo lai. Lah sudah memasuk ni isi asoy nan dak kaba pakai hari kini ke dalam kulkas awak ansu-ansu lo mengubah kantang lai. Gak ompek buah lah jadi no. Tu di kokon lo lado lai kuah nan bawang merah awak rondom lu supaya nak murah mengubah. Nan encek matu awak idak lo podi do. Tu lanjut lo awak angken tampuk lado. Katiko rajin balik dari pasar tu bangken tampuk lado kasado sekali ngo. Kini sadang male namo ngoha ka membuat sambal baru angken tampuk lado. Sudah itu baru wak kubak lo bawang merah le. Jadi kini kalau kamu ngubak bawang merah dak perlu lotak-lotakan bawang merah di ujung pisau le do. Cukup dirondom je dulu baru dikubak. Teori lamo tu dak mempen dia awak kira do. Lah sudah mengubak bawang merah tu di bola-bola lo kantang le. Dak mungkin bulet-bulet aja goreng do. Sudah itu dijorang lo kuali nambah gosi dari kompor dak lupa lo di duit napi langsung dia gie minyak bekas katiko boleh potang banyak je lah ya sambil nantiin minyak ange awak ansu-ansu lo memasukkan lado ke dalam blender kiro dak muek sekali doa di dua kalian beko dicolik kuali nanta jorang tako lah ange minyak dimasukkan kantang le balik lo awak ke blender tako balik dicucukkan kabel ke dinding tu diputar lo 6 bulik goleh supaya nak dore cowo lado awak deh lah sudah trip pertama lanjut lo trip kedua le. Tu sadang membelender lado go tibo anak awak kentang goreng kantang nambah kubak tako ompek buahnya adi larang lo bak apolo lah bapa dia naje le nyo kantang nan dalam masoi tako kan dak wak kubak kasado tu di kubak nanti ngeudeul le digoreng lo balik kadang anak awak di lobi lo menggoreng kantang nyo dak ketuju ke do sambil menantiin kantang masak awak bangki lo ko ado labu siam wak kukus tako di sebelah itu iko panggonti sayur de awak ngo sabone awak sadang kadapuro manyosa lo bagai dulu lo kain nang kadi sosaro bakakok tako daripada sambal ngo tu tako lawak koryang separo lah bonti pangoryangan baru wak keluan dilanjut lo mangorang nanolon takoryang tako tu diisi lo masin cuci jo air balik nyo ado je kain kumuh na lumba puta ngenek lai kuah kalau kerojo sambal menyambal yo ado resiko ujung-ujung kantang awak angui tapi lai dak angui-angui boner do yo agak terlambek bangki ngenek sudah itu awak goreng lo ikan sisik na laba ungkap kalamari tu dak kalamo bagai lo di api memanggang kuali do lah masak ikan awak tako dilanjutin lo jo menggoreng lado le di siko awak nak menjawe ado komentar uni bago si dapu uniko kece mode iko caro de awak kok menggoreng lado kan dak perlu lo dikacau je tawi do dak jadi kalau ada wako tu taluang mode iko langsung dilap mano nang kumuh sekali mano alek nang kumuh langsung lo dibasuh sekali dipaca adek minyak lado dinding langsung balap sekali tu na lado na wak goreng tako lah masak lo nyoha dimasuk ni siele digalimang kasado baru dimasukkan ke dalam cambuang na berosi lah masak lo sambal wak namo no bilo kaparen powit tinggal makan aja le supaya nak jan diinggo dek lango hijau sambal awak tutui lah jo songkok lu tu nama nonton go le dak kaparen powit awak yo kaparen powit awak makan cek luang sampai di siko je lah video awak lo guys terima kasih yang ala nonton.